too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH for any adofono akwaba sonko enkoma obibia sedane da munya ebreji edwa etie eye Ghana wahala dwumedie a munuaba ekwesi kapamede esomo ewo too much GH eso na ene de said ye see afi 2020 muna Ghana for Christopher chese wo bia ebosim a year of double, a year of manifestation, a year of testimony, a year of this and a year of that, a year of fulfillment. Obia chese obia ene ne banner or make ye obia ene ne ye wo de to ni Facebook page ne status ne ekeka no obia any agent because obia hu ne say eye afi 2020 yi afi eye inshira afi eye nkunimdi afi eye di afi eye aware afi eye adwuma afi eye promotion afi obia ehu say afi we de bebre na enya eye expectations anase enoma wo mudi gu akwam no na edoso na de no muhwehwe ni mu say ebeba no na edoso nanso so afi ahwase no eye na ye okay kakra eba eye February March mo onum no na COVID-19 yare defo yi eba ema no humne so ewo oman Ghana emu anachesa edi ehu edi suro edi awrewo ebre Ghana fo na ebinum ka se ye afi bi enimonyam afi bi nanso afi wedi ya afi a san ye because san a eba afi ma kwanhia esisie nanso ni nyina no embu Ghana fo binum abemu all those COVID-19 and sensem yi eba ya na senioma yi ekosoi ebie ne wonum a ebu Ghana for abem still na wo aims wo ambition wo dreams ni nyina wo hwe se ebekọ enkan ede ama wo wano na enne de yi ensem a ababeto ejawede ye wedding bell enkrofo bi COVID-19 yi muno still no mesi wo adwin wo mesi nkete se eye den ya wo aware no ebebasa na ebusiafo mo mayembonra ensem no emu eye invitation card actress Xandy Kamel ene eye ne ho kani ana abranti a wone no ehwehwe ho kaninja womo eye card no say no na social media fly wo bia ehwebie wo bi eliki ewo online wo bia ehwe ebi na mo bekaya emra eye Xandy Kamel edi no awoda no eye abrantie weyi sports presenter eye kaninja epini down a lengthy message na chose wo de ema eye girlfriend Xandy Kamel enumu krampo ma Xandy Kamel so babonten ebebe bo eye sequence no kokko say wo bia wo beye na adwen say wo be DM eye kaninja ewo ni page so no ni say ye ni Instagram o say ye yo wo be DM no wono na ebe reply ade ama wo mo into wo bo wo mo kokko so wo mo stay off ne boyfriend and one and dachi kunu ehun na ense we beto odwa na say de ebubu nua de Ghana for binum asuma na the queens ni bi asum na ebi etwa edebo abaya ne ye se wo so de na wudi nkrofo de echi no na ene de wo de abade a wo hwa se wo bo ehun eba wo responsa na wa hwa wo de na nipa de ugo no eno a na wutwa de wo ye de a kire wo bi no kai hu se law of karma ebi ye de bi ebedi wo na ene de enkofo we mo asset eye data womo ebe ware anase womo de womo wedding no ebe hwehwe so na too much ye te ye na te se ewo ho se yebe ebe bo hu de wuro ede ema womo yebe be kan na Ghana fo mu nyina mu hunu bi because mu be kai ya eye Tracy ene eye Kennedy Kenzi 2020 eba ye nom enkofo bi du tudwa ebe kasa ye se womo mpe awade wedding bia anase PTA meeting wedding bia
ewo ahanum say na ye nua ba Xandy Kamel wone ne ho kafo kaninja womo aware a womo ede ahihye so no ebeba so ewo Paloma Hotel ewo Sprinters on the 14th of May. We ene ensemo ababeto edwa wo behunu womo flyers no edi ehim social media together with our families Kaninjas and Xandy. 14th May 2020 12 p.m. at Paloma Hotel, Sprinters Road, opposite KFC Community 1B Junction. We ene de ababeto abontina chese on the 14th. Na watchi ya kona watchi ye wie ye enede ya from Monday na dwo kwa kokosi na watchi ye wie ye na chese ye share ni mu se ye nua ba Xandy Kamel wone ne ono ane boyfriend chochomucho kaninja womo ebeka womo ho abomu se ekunu ene eyire na flyers yi anase womo invitation cards yi eliki ewo online ye pena Ghana fosi sena yare a edi atrenche ewo memu no anka krofo akono de anhye embu enkrofo abem embu womo abem amomo ehun se womo aims womo ambition omo ntimi emreche nanso womo ma yehunu sem emfa ho ne de ebeba obstacles ebeba wo abrabom bibia mu no den ya wantwi bi ebebem anasem enyome bi ebebesisi akwan nanso so no eno enche se wo bepem de akọwanim we ama wo ma hunu sem we ebre we ewo mu se ebre we enye ebre pa de nanso so se wo focus ewo de wo pese wo ye na wo ye determine se go we na me pese me rechi a emrepam no susu nyankopon obeboa wo ama wo wa rechi wo go no na no na binum susu wo jan celebrities see you wo mo anie ene ya ware ade eche ye jai akwa yes divorce abaye fashion ede ama celebrities no nto omodo hu ni se wo bo mpa ye se nkrofo we o ma dwen se wo mo eware ampa wo ma ware yi ebekọ awieye a wantwi bia entimi embem na no ena binum so se yampa so dia ene ye twen se 14th ni bedru said ya medical de na ya njindia dane dru ye no wo mo de hyehyɛ so no ye hwɛ se we mu susu de yi se enkonkon ye na da asema na se ye no ma bi keke na wo mo hyeda de abetwetwe Ghana fo wo ma hyeda ye wo mo card bi na ebi a obi a hyeda de ato abonti na ebi na enye se sa enetie enti dodo na ehu ni se wo mo enjindi se eyampa ebinum so hu ni se eyampa susu de na wo mo congrats na wo mo ntina wo ma ware yi ase asundwemu a wo mo hwɛ se wantwi bia ebeba yenua Nana to four ode eba yo say I pray there will be no divorce after. Now every celebrity wants to divorce and remarry. Adultery is fun now for them. I don't know where they are getting all their things from. Ono so edie enonom. Yenua Bismarck ode eba yo say wow, congrats my dear, but know that you were chasing people's husbands, so be very happy that people will also chase yours. And also so edia enonym Rebecca edia wode eba ye or sing. Who is that? Who do you think is going to get married? I don't think so. I don't really think so that this Xandy Kamel is getting married. Ebon one chia it can't be possible. One also so edia enonym yenya Lovia and so edia wade eba your same. Kaninja is a nice guy though. I don't know, but I don't think this marriage will last because that fine guy there, he might be a womanizer. One so edia no na ware ni nyama so no. One de wedi kan a conclude ehunu. Se aware ni ebegina anase angel ndo wo hu ne sem. Abante ne ho afedodo ne ho ye fedodo na akwakoye se Xandy Kamel wasan so ewo eba wo ye bon wan wo ware abrantia ne ho afei
abrante no obeye womanizer nti won hwe ye woma nani enda wo wonya sure pa se de bebe bia no wo be face na ema ne nya no ho se oh ene na nani age wa ware awiafe ya ware no beko 10 years 12 years 8 years afina wo be pre divorce e wo eho wono soso ne dia wo de eba ye eno no ye nua eye Nancy and so they was say wow congrats my dear wish you all the best ye nua bin so de eba you say now that you have found a purpose of your life, now you are having a man who is going to be with you. You will soon be called Mrs. Your son or daughter will be grateful to have a dad. So a dear no. Yeah, John, a dear what day or say, congrats, that's all that I can say. But there is more deep to it. That's the reason why I said because this guy, I don't see him to be a good person. So I didn't try no. Ono do say na o kan no asem wo no nso so asem no de wonti mi emfa entu edwa ya besro fa to dwa wai na ye hunu asem kura ewo ho no na Ghana fo ye nyina nso so ye ni entimi nda ye ho so na bi abaya no sa aspect ne bia no won study ya watimi a study na wo hunu na se aware no wo bekọ awakọ se wo betwe asan so so wa twen ede asan ye nu abi nso ode eba wo say I knew that there was something going on between Xandy Kamel and Kaninja. The day that he penned down a lengthy and emotional message to his girlfriend on her birthday. But I wasn't having any proof then. So how would I say? But now they have let us know that they were going out. And I thank God that she has found someone of her heart. So Argentina wadi etu eja. No. Abusia form we ene enkaiba eye too much de esom eye Xandy Kamel one sports presenter eye Kaninja eye na nyame boa nyame ye adoma on the 14th of May 2020 wo eye Paloma Hotel was Spinsters opposite eye KFC branch no one more and I say one more wedding say a traditional say a white one more ede ehwehwe so was 12 p.m. sharp and untina ehu ebehia say yebabo adofo ene etiefo enkaye na obi biara obenya pepa ne say one munim say social distancing ntinu bibia ekoso a yemfa enkrofo dodo bia 25 intimoma no enye enwo mwani so anase enye ade a ewo madwum na emo monkaye mamu se sa social distancing no mudi ebeye adwuma sa emre na esemu no mama onye se ye ni gentino na munyina matu ede abom eye ahweye emremu ena yewo wonsusu betimi de wadwenkyere atu eja otuma GHS so ebiem so share videos yi efomo abusuafo all the social media platforms se enkonkodru se on the 14th ebedru no na adofo ene eye womo ebe no enye se obi ane betimi akone so achede bi obi eti ewo no watimi ede akwakwa abaya eno ebiem so like your videos mia eye bo no so se na nya upload videos bia no wenya notification ewo wo phone so na follow ye wo eye Instagram @tumagh_ na emrepam ye beken kamadwen channel ede amamidin ene ekua sikapa makramo